mu buhehere bw'ibihu bituruka mu mujyi ukonje cyane kandi wuzuyemo ibicu byijimye. Inyubako nini cyane kandi imeze nk'uruhande rw'urukiramende ikabakaba ibicu rwagati mu mujyi w'amabengeza. Inzu zindi za hoteli ziyegereye ntizishobora kugereranywa n'iyo nyubako idasanzwe. Ifite uburebure bwa metero 330 ujya mu kirere. Nubwo isa nk'iteye ubwoba, ni hoteli ifite uburebure burenga ubw'umunara wa Eiffel mu Bufaransa cyangwa inyubako ya Chrysler muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni inzu yubatse ku buso bwa metero kare 3,900,000 z'ubutaka, igizwe n'ibyumba 3,000, bikayigira imwe mu mahoteli manini cyane ku isi. Iyi nyubako yagombaga no gukorerwamo n'ibyumba by'imikino n'utubyiniro. Uyitegereje wakeka ko kubera ubwiza n'ubunini bigaragara inyuma byaba bihishe n'ubwiza imbere. Ariko nubwo ifite isura ikeye, iyi hoteli ntiyigeze yakira umushyitsi n'umwe, ndetse imaze imyaka irenga 30 idakorerwamo. Bisa n'amayobera n'ubwiru bidasanzwe kuri iyi nyubako.